Amakuru agera ku Ibendera TV aravuga ko muri Kivu y'Amajyaruguru ahitwa Impati imirwano yongeye kubura kandi ikaba irimo gukaza umurego ku buryo bukomeye cyane. Amakuru aturuka muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aravuga ko umutekano wongeye kuzamba mu gace ka Mpati ni muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru muri iki gihugu, aho amakuru aturuka abaturage avuga ko habaye bikorwa byishimutwa y'abaturage mu gihe imirwano ikomeje hagati y'imitwe yitwaje intwaro nkuko amasoko yo muri aka gace abivuga. Abantu benshi ngo baburiwe irengero nyuma y'uko abagabo bitwaje intwaro binjiye mu midugudu imwe n'imwe y'ahangaha bagatangira gushimuta abantu, abandi bakabarasa abandi bakabasahura. Kugeza ubu umubare nyawo w'ababa bashimuswe nturashyirwa ahagaragara, ariko abaturage batandukanye bavuga ko ababuze abo mu miryango yabo bakaba rero bagaragaza ko nta gushidikanya abashimuswe, kandi bakavuga ko kugeza ubu ngubu nta rwego na rumwe ruratangaza ibijyanye n'aba bantu bashimuswe kugira ngo nibura ibyabo bimenyekane. Aya makuru kandi avuga ko mu misozi ya Nyarukeri hakomeje kumvikana urusaku rw'intwaro ziremereye z'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bamaze gutangiza imikwabo yo guhiga bukware baza bagashimuta abaturage n'ibyabo. Haravuga ko abarwanyi bahanganye bakomeje gukoresha intwaro zirimo izo mu bwoko bwa RPG ndetse n'imbunda nini za 12.7 mm ni mu bikorwa bya gisirikare muri aka gace byongeye gufata umurego wo ku rwego rwo hejuru. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV ni munyemerere mbabwire ko kugeza ubu abaturage baravuga ko urusaku rw'amasasu menshi rwongeye kumvikana ari rwinshi kuva mu gitondo cyo kuri uyu munsi, bigatuma imiryango myinshi y'abaturage ihunga iva mu ngo zabo ishaka ubuhungiro mu bice batekereza ko bashobora kugiriramo umutekano mwiza cyangwa se urambye. Hari impungenge ko niba imirwano ikomeje kuba kandi ikaza umurego, umubare w'abimurwa ushobora gukomeza kwiyongera muri ibi bice. Icyakora kugeza ubu nta rwego rwa FARDC, Wazalendo cyangwa urundi rwego ruragira icyo rusobanura ku bijyanye n'iki gitero cy'aba bitwaje intwaro. Gusa amakuru avuga yuko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bamaze gutangiza imikwabo yo guhiga kantu ku kandi ku bijyanye n'abarwanyi bakomeje guteza umutekano muke muri aka gace. Abasesenguzi mu by'umutekano baravuga ko teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kuba imwe mu duce dufite umutekano muke muri Kivu y'Amajyaruguru, aho imirwano ihoraho hagati y'imitwe yitwaje intwaro ikomeje kugira ingaruka zikomeye ku baturage. Barasaba impande zose kubahiriza amategeko mpuzamahanga arengera abasivile no kwirinda ibikorwa bibashyira mu kaga. Mu gihe iperereza rikomeje n'amakuru mashya akomeza kugenda ashakishwa, abaturage ba Mpati na Nyarukeri basaba ko umutekano wakazwa kugira ngo babashe gusubira mu buzima busanzwe no gukora ibikorwa byabo batikanga imirwano. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV muracyadukurikiye ndimo ndababona, ariko kandi munyemerere ibitekerezo byanyu mukomeze mu bitambutse turaza kubinyuramo. Hanyuma kandi niba ugeze hano ku Ibendera TV unyemerere nkorere like kuraza kuba ugize neza. Niba aribwo bwa mbere ugeze hano kandi ntuzi kugenda utankorera subscribe uraza kuba ugize neza cyane. Imirwano yongeye gukaza umurego muri Baraka. Kugeza ubu ngubu hamaze kumenyekana yuko abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo batangiye kubarura imirambo y'abasirikare bo ku ruhande rw'u Burundi n'abandi bose baguye mu mirwano yo kubohoza Pwezero n'ibindi bice barwanyi b'intare za Sarambwe maze iminsi bigarurira.
nk'uko bamwe mu baturage baherera ahangaha bitangaza ngo hamaze kugaragara bamwe mu basirikare barimo kubarura imirambo y'aba basirikare batakarije ubuzima mu mirwano imaze iminsi ibera mu bice bitandukanye, cyane cyane muri ho plateau ya Uvira, ndetse n'imirwano imaze iminsi ibera mu bice bitandukanye bya Minembwe. Kugeza ubu rero ibintu bikaba byongeye gukomera no gufata intera yo ku rwego rwo hejuru. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, turi gukubita tubangura, niyo mpamvu ngusaba niba amaze kugera hano like yawe ndayikeneye. Niba ari bwo bwa mbere kandi ugeze hano ku Ibendera TV, ntuze kugenda utanywere subscribe. By'umwihariko ndashimira cyane abantu mudukorera subscribe, ndashimira cyane abantu mwabikoze, kandi niba rero warabikoze rwose ndagushimira cyane. Twihuse rero muri teritwari ya Masisi ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umusirikare amaze gupfa rw'agashinyaguro, abandi bagera kuri 2 barakomereka cyane nyuma yuko ni nyuma y'igico cyangwa se ambushi y'abagabo bitwaje intwaro mu gace kitwa Inguru. Umutekano wongeye kuzamba muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma yuko habaye igitero cy'abagabo bitwaje intwaro mu gace ka Nguru kigahitana umuntu umwe ndetse abandi bagera kuri 2 bagakomereka. Nkuko amakuru agera ku Ibendera TV abivuga, n'amakuru dukesha imboni zacu zitandukanye zerereye muri aka gace, baravuga ko ngo igico cyagabwe cyangwa se cyabaye mu gihe bamwe mu basirikare bari mu rugendo rw'akazi, aho hatezwe abagizi ba nabi bagatega ambushi. Hanyuma ikindi kandi aba ngo bari bitwaje intwaro. Mu kurasana kwakurikiye ko umwe mu basirikare yahise apfa atakariza ubuzima, mu gihe abandi bagera kuri 2 bakomerekejwe bikomeye mbere yo kujyanwa kwa muganga kugira ngo abitabweho. Amakuru akomeza avuga ko nyuma y'iki gitero habayeho umwuka mubi muri aka gace, aho abaturage benshi bagize ubwoba bwo kongera kugenda mu mihanda kubera impungenge z'ibindi bitero bishobora gukurikiraho muri aka gace. Bamwe bahisemo kuguma mu ngo zabo, mu gihe abandi bahisemo guhunga bagahungira mu bice bakeka ko bifite umutekano kurusha ahangaha. Ibintu rero bikaba byongeye gufata intera yo ku rwego rwo hejuru, bivugwa yuko iki gitero kibaye mu gihe teritwari ya Masisi ikomeje kwibasirwa n'ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro. Ubu bikaba bikomeje kuba bibi no gukomera. Nshuti bakunzi bacu, abasesenguzi mu bya politike mpuzamahanga baravuga ko kongera umutekano muri Masisi bisaba ubufatanye bw'inzego z'umutekano, inzego z'ubuyobozi n'abaturage, kugira ngo ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro abihagarare. Hagati aho abaturage bo muri aka gace basabwe kujya batanga amakuru hakiri kare bagatabaza, kugira ngo nibura harebwe ko aba bakomeje kugaba cyangwa se kugenda bahungabanya umutekano w'abaturage ikibazo cyabo kirangira. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, rero turimo gukubita tubangura muri aya makuru, ariko nanone nyemerera nkwibutse niba wamaze kugera hano aribwo bwa mbere uhageze, unyemerere nkorere like, uraza kuba ugize neza. Niba aribwo bwa mbere uhageze nkorere subscribe, uraza kuba ukoze cyane. Ubwicanyi bwateje ubwoba hitwa i Butembo,
imirambo ibiri imaze kuboneka ahangaha, ibintu byateje ubwoba bukomeye mu baturage. Umujyi wa Butembo uherereye mu ntara Kivu y'Amajyaruguru wongeye kugotwa ibikorwa by'ubwicanyi nyuma y'uko mu gihe cy'amasaha 24 gusa habonetse imirambo ibiri y'abantu bitwaje intwaro, bakaba bongeye kugaragara rero bica abaturage ahangaha muri ibi bice. Ibi byatumye abaturage bongera kugaragaza impungenge z'umutekano ukomeje kuzamba muri ibi bice, nk'uko amakuru atangazwa n'ibitangazamakuru bitandukanye byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abivuga ngo muri Butembo umurambo wa mbere wabonetse mu gitondo cyo ku munsi w'ejo kuwa gatandatu, mu gihe undi murambo wabonetse bukeye mu gitondo cyo kuri iki cyumweru. Inzego z'umutekano n'iz'ubuyobozi zikaba zahise zitangira iperereza kugira ngo hamenyekane abari inyuma y'ibi ngibi. Abaturage baravuga ko ibi byabaye bikwiriye gutanga isomo, cyane cyane ko mu minsi ishize hakomeje kumvikana ibikorwa by'ubwicanyi, ubujura n'ibindi byaha bikorerwa mu mujyi wa Butembo no mu nkengero zawo. Bakaba basaba ko hakazwa amarondo ndetse hakongerwa n'izindi ngamba. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, muri kumwe natwe muri aya makuru, ni munyemerere kandi dukubita tubangura twerekeze no muri iyi nkuru ivuga yuko abarwanyi ba FDLR kugeza ubu ngubu ngo bamaze kudeployingwa muri Wazalendo. Abarwanyi ba FDLR biravuga ko bamaze gusanganywa muri Wazalendo bikozwe na Loni. Raporo nshya y'impuguke z'umuryango w'abibumbye zikora iperereza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagaragaje ko ubufatanye bw'imitwe igira uruhare cyangwa se igize ihuriro ya Wazalendo ngo ibintu bimeze nabi cyane. Akaba rero Wazalendo bivuga yuko ngo arizo zahujwe cyangwa zavanzwe n'aba barwanyi ba FDLR ko barwanya leta y'u Rwanda. Iyi raporo ivuga ko imitwe ya Wazalendo ikorera mu bice bitandukanye, cyane cyane mu ntara Kivu y'Amajyaruguru na teritwari ya Ituri, ni mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ndetse na teritwari ya Nyiragongo. Mukanya nimvuze teritwari ya Ituri, kandi ni teritwari ya Nyiragongo muri Masisi, Rucuru, Warikare na Lubero. Kugeza ubu ngubu ibintu bikaba bikomeje gukomera ahangaha rero, aho rero izi FDLR ngo zagizwe indakoreka cyangwa se ndakorwaho kugeza ubu ngubu. Ibintu rero bikaba byongeye gukomera no gufata umurego. Hanyuma rero nshuti bakunzi ba Ibendera TV, ni munyemerere abari no kuri ingingo dusorezaho aya makuru yacu yo kuri aya masaha. Nizere ko meze neza, nizere ko mwagize icyumweru cyiza, ni nabyo nkomeza kubifuriza. Hanyuma rero hari uwitwa yitwa Elizabeth aragira ati okay. Reka mbashimire cyane rero mwese abantu mwabanye natwe muri aya makuru. Ukomeze kugira icyumweru cyiza, mugire amahoro n'amahirwe kandi umugire impagarike n'ubugingo.